Town committee yung si BG Pulotang te, alo bang ekonat peng lo, Assam Town and Country Planning Act 1959. Hala sorting na si ladak ng salam lo, 1st January, day, and later, lapen ke 19 Provident Fund lagi hala Town Committee long kami claim dia tu, Town Committee long kami claim dia tu, Provident Fund deposit ng G. Dak sakuri ke long mangaling sita poisa deposit ng in ador mo hapen kan G. Lapen hadak deposit ng G. Lasi hala tu mo pi pension ke long le sita lason ka retirement ho terso poisa long G. Yong si ador mo hapen papet han long dak de. Yong si han long le de hala tu hadak kami claim junta pension ta long le de G. Này pension wali isi contribution isi long yi gratuity pulo mayo la bang long yi jom si ador ma pen than long ante de la hello la pen ke alo la dar hello ni puyo fund la dum provident contributory provident fund yi la mo pen ko bom contributory provident fund pulo la por he chi ro te ding len ji la si la election tax copy ma ke doji lai hoye bang si neli udam no te la si ke media rakom mane porhelier ne la ke or nang ya ke tap te or nang ye te sum pik so no la si la ar chok ave kam hedi la so ke lun do man actor do man la so ordling ke kia bang neli ke lun ji ta li actor ta li non ke aprang ka kala non ne kali nang otun review te nang li nang beng ti ju ko si la ta ke tek khel hai la pan ka tek khel le ko bu si taun tu ji ku kang tum tu le lo ma ar chok nang i pon ka chi ni ne lang le ko kwa ka ma da advances from fund là lo đặc đường ding oji là si pore ka doi ke nang pore edet popular ko pipi manang litum town che plang lo te pilo ye plang po la bang si ne pore kan tum contributory fund mo pen ku bona lam lo la pen ke election no pe doji là ta rule do da ho administration of town definition of town constitution of town committee there shall be established for each notified area a committee for the purpose of clause BE 1 section 5 consisting of such number of members or appointed elected or basis adult franchise on the basis of adult franchise or partly so appointed and partly so elected as the executive committee may by notification adult franchise pulote dake tribal atum chot kali atum anta election ng thurdun long lo kusida section 4 long pudan de lasi la ke chi tu ke town committee ka pin chong kang tung re lo binong bang ke ko pia ko si town committee ka pin chong kang tung re rong be thi hala sik chi la teng ben ke la da ke dak do sik chi la teng ben bang ke dak pu lo dak pu lo dak ke tok do de sik chi la teng bang ke dak ke tribal shall not be entitled to vote kuda tribal kali atum ke vote pilong li kuda ke tok do la so allo bang ke tiwar cho dia pansi dak town committee na bi tribal atum aja ko pa be ya pa tribal kali atum aja ko kate no dia pa vote ta ile pilong li vote election ke prolong la pansi town committee tipi abinong ke ilitung ke nemso logi le
hem su long đi hem su cái long cái phụ da quan nam là phụ da tao da đi sẽ hem su cái long phụ là cái thiệt lò lăng là là apoisa ông mu chọn đi phụ da apoisa ông mu chọn đi ta là càng tua bằng cái là hem tua bằng gì poisa long mu chọn đi phụ ali hala contract cái claim to bằng poisa chu long mu chọn phụ anh bằng gì là hem cái thiệt là đi phụ indeng thom long ipu bodi ang hala alo tenge la hem so ki kim hem so ta me hem thi ta me ki kim la pen electric ki kim an ke hadi contractor of an pi un ek alo mange ki pilot e a officer bhansi suspension ni a BDO bhansi suspension ni plain district an ke lapulo hala ke a sab ta contract pi long li da lage contract si an thula amat itu tak dulu lip ya lahir ni kecok dia dia manggil lapen composition and duration of town committee dulu ko ane jer dingima composition pulo 6 members of whom 4 shall be elected and 2 nominated bang hini ke nominated di pen bang phi ke lagi elected di non ke la bang la lo na ko bang phi ka leader ta the bang kep ta the bang proxy ta the la bang la lo na ko number bang sita la pulo ke do dia bang ke la pen ke election e pilo then election a general election shall be held under these rules for the first constitution of a town committee. For the first constitution of Banglata, a P constitution yang mangke council itu law selam nanti pada ketok tu. Selam le dek lagi don anta la sini tu efficiency de hangjung. Allah selam nanti pu bom tu. Hala mangke Allah ka selam nanti bangke hala ke paragraph 2 sa paragraph 7 B ateng pensi selam nanti hala ketok tu. Silam le det lo mesti ha 1950 ko 54 an ingkang sila solo kapinjong ho 1954 an ingkang ke deng ho la so apran si election ke pedo tamelo mo pian ke amethan lo che silam nai pul non da silam le det lo pa silam long le det lo la congress atu BJP to ban pa silam long le det lo athema silam nan ni pu gi pro bangke ka silam kapasilam long lidet atang claim tu ke laga Bongo Sena Bihar Sena tu lo la penata Asamis ko dum tal la son de la silda election bange lage pulo la si adult franchise la ke tribal chakali ka do eta election tur long nanti pulo la pen franchise da ke tok do section 19 long Section 19 of the top there, save insofar as is otherwise provided in these rules, every person who is a citizen of India, an ordinary resident in the area under a town committee for not less than 180 days, immediately preceding the qualifying date. Pemania bangyong si Chiklo yung trok dulon te 180 days pulo. Ni paro isira ni trok ne kep dak dulu pulo tangke alang like vote pidunong tribal kali dia tame ye alang ke la si ke cia tenge municipal selam serak ni tu pu ile itu mange ni de lepin de em so patani to mange kacing ni de to mange em so logi kana ana ki yuda hede tu ang dedi nasi preparation of electoral rolls badakat talk there shall be an electoral roll for every ward for election to town committee. The roll shall be prepared for district council. The preparation of electoral rolls for the area under town committee shall be undertaken by district council immediately after the date has been fixed for a general election under Rule 10. The roll shall be prepared in form such
the district council shall by notification publish locally fix a date the piat po qualifying date ng people lapen ke at least 6 weeks lalo dagdalo any halala son ka pre ason ka pre ka lilo la detail por he la te ting pic po la si por he jai la lage preparation of electoral rolls lage section 20 pen dai section 20 pen lapen ke nomination kumatma dengan nomination ini every person who is a candidate for election shall send not less than 15 days before the date fixed for the election his name to returning officer dai any person to dakla ke any tribal person to pay any person dum tame bihari tame mia tame bongali tame ohomia tame marwari tame dak election nang turun lo paisa ke dua tuhan marwari tum paisa om nahi bugadi lapen ge bongali bihari tum paisa om nahi bugadi hala tum lo election ka kai ko lapen ge la returning officer dolo if no candidate by duly nominated then voting at elections la dolo la penke ako declaration la penke results maintenance of electoral records election petition la under the maintenance of election records la under conduct of business kahla election town committee executive committee along dei la penke dak ako text ko pipilo pinang text ki pipinang ya bagai chapter 5 along taxation the following taxes may be imposed within the area under a town committee a general tax la ke general lo hadaron tax la bang pinangi payable by the owner on holding situated within the area commandment dak hem gedo commandment ma ahem gedo hala tum tax pibek nampo dai hem a tax pinangi nang itung along li la pena hem a tax pinangi for the purposes of this route holding shall mean land lagadi holding ulate long lay held under the one title or agreement and surrounded by one set of boundary ke dua ahe along lay an apan ganang litum text ahem do tame avi tame text bi lam nang fo long lay dulu pulatan te hidia adim sita khajana chothelo khajana puthak nang litum text ko pituna la penke for the purposes of these rules holding shall mean yes provided that where two or more adjoining holdings form part and parcel of the site premises of a dwelling house, manufactory, warehouse or other places, trade business, such holding shall be deemed to be one holding. Dukan kami, kopi ne go down kami, jab kami lapangnya piano. Water tax payable by the occupier on the annual value of the holding land. Nangli longle na pen he ko ana ma ador keso hala so ate hisab ti land ko na pen man nang liga ke sok down hala pan nang litum tax binang po water tax binang po la pen he nang litum paikana ke do thai paikana ke do aponda nang li tax binang po paikana he ma phanta la pen payable by the occupier on annual value of holdings ko an nang lia hem ador kesu apai khana ko an ma ge do hem pu malo la an apai nang li tum tax binang po de letrin pha di parso ge do te athai apan an nang li tum tax binang po la pen la ke section 57 na no nang li tum te ne nang ne chapter 5 section 57 na long si lage la pen in fixing the rates of lettering and water tax regard shall have to be the principal occupied proceed of any such tax together with any other receipt in respect of the services for which
tax is imposed shall nearly as possible correspond with the cost of bringing such services into existence and maintaining and extending the same. Là hello, nang itu non ke paikana ta kim body, paikana a contractor ta do ke latrine contractor ta do non ke latrine contractor ta do ki kim halai hoya podan ta tax and lap pona le do man. La pen ke when the percentage acha fixed assessment register shall be acha do annual value ta dolan names of owner la ho dolan. Đây là cái tax alarm ở section 57 đây năng là trường tax bị năng nhỉ là bên hay là bài khana dung với thế năng cái chạm pin này apa tan năng lý trường có tax bị thứ nào là cái chapter 6 along bằng lo powers for sanitary purposes có đây section 68 along bằng là cái độ lo là về water supply apa là ta tax là cái chapter 7 along bằng lo section 79 là bằng cái độ năng lý trường lang cái dùng kia apa alang yang doji ni abidi setar nang resume tax abang pinang ko town fund la pen account sa hige la ha office tu alam la ke lai hui he le la si pirthi ke di jak apanta alo do ke lo te ben si selam nang ko lo te ben si kang claim nahi thang bak be ga bang alo tang et lo aman bang ko pisi ali ke do poma ko ke tia dum tini lo la se ke tia dum ke habit pe kita municipal board secret non ke mohe ka dinge lo ha board mang phe ada ke reserve forest ada ke reserve forest la pen ke to wala ko bang ke reserve forest an bong ta la so alo bang enjok plot ke ha la sikidul alo bang enjok plot lo aman la town committee alo bang enroll lo ama handa ke a permission ta council building and dalilo hala borlang ter town committee be a permission and ama bomali itu la reserve forest no ta dukan nang dirui-rui ang bomali tu moda adukan ni kita tuar pialo reserve forest ang bo aju beji krini le tam se ta dukan ta impu ang la tuar kon habidang ko sita ye nang itu ko pamali tum la ni karbar apa me la si ilitum apan dan municipal dan bikang tunggar la lamang la si dolan cetan ke do po la si non la so lamang la hello nang itu ning hang bi tame biri bunang pudun de sata ni tum APHLC to pange ni tu ni chini lo la ke binang ni lagi binang ni lagi 62 la jak ko apa we dia panse claim lo lagi kecil tu lagi loot dia panse claim lo la pena mata kami mata ji mene je itu poisa lo ucor di hemso pas hadi hemso ke long ta men long le ta me arona tenge contractor atun kam claim long le khata ke la lo lam ge ame tham si chikim nahi jong si neli tham jong si nan pian de neli me tham si chikim nahi poisa ke habidi open si nan pi bompo an tang lo poisa nang release not tupo la hem tuo bang si punan ji lagi contractor kali non yang ni karju lo contractor kali kau dum si 10,000 nang submit sangi ku si pupu lagi net check kamelu so nang pu do ba ma le MIR pidam dia se ta chok lo la do ba pai ben net nang lo do ba man bi lag arona be lagi aron dak do lo le la da nang itu website dong la te teknologi dak contract pilong le ko dak ke tok do lahir la si pini ke ason ka prega pa je than ko kam lo non nang litum ning hang lo te jong si municipal dak nang ne rong si do chok nang ilang pu lo tang te ne li ke sini tang ne li tu ke sini tang ke dak municipal board ke akam belang dak nang ni dak la po jong si pigi pon de chief executive member pan CM pan pidam no la pen isia bangena itum ha commissioner and secretary to the government of Assam department of urban area development la pidam no la itum sohi ka CPS no lada ajah sohi lada ka sohi di pidat nang iho da
dak sohi jepi ne bang thombak pige sohi jepi ne putta jepi tame la pen la ka do na litung na pidun et lo po la photo stat selam ra la CM bang pan pak thom je selam la pen hala commissioner ban le pak thom ali pak phi la da pak phi ke selam la non la litung sohi an pak phi selam la pak ne kep po pak ner kep siram la along tin pinir dundra nang litum pidam te la kep esen damon e color te la ni litum pon de te chok ni non properly guati damji properly damji la ni litum le pon ra pidam de te chok la bangge pen disia bang long ta nang litum le sohi pi elo color te ni le pon de rama pen abik pi de te chok la ta ke non lama bang ti o ye gar ma la sohi ge pi jongsi ko ba jongsi a taw na ni pulo tante la bang sohi ge pi non nang gi pulo ta ka me lo lan ge pu pe de ko ba na nang li tu ma pe par la bang ge de la ba mo pi history ason ko da pe de ko ba na la bang ge la si non bang ge jongsi nang gi pon de la sohi ge ke pi bang le ke non nang ni pon de la ge pe de ko ba na la an si ni ye cha ka do